Mati galee harqootuma kana keessa of gara. Eessatti xabbasamee wanni kun? Eessatti bilchaatee, eessatti marqamee hin beeknu nuti. Marquma dhiyaate garree. Shaaman gosaa dhaame guyyaa sana. Namni guyyaa adii kan amma dirqawatti shaamaa yoo ibsa. Maal jaan namni dirqawa? Yoo macaan kun kaleessuma fayyaa qaba. Yoo akkana ta'e wani maraatee jedhanii. Islaamummaan aduudhaa beeku. Aduu yoggaa baate shaaman gosaa sun ni hafeetu. Ufiin namni illee hin dhaamsinee beeku. Shaaman guyyaa ni faa. Ni faa hin jee guyyaa. Faanusaan guyyaa ni faa. Hiniif ufumaaf yuudini. Ifa aduu islaamummaa san turraan dhawee dhaamsa. Kana namni gariin amma haarawatti ifa gosaa jala afuuf. Shaama. Miskiina. Gariin shaamaa san jala siquu deema shaamaa san jala. Mee shaaman nam meeqa ibsa? Bismillah. Malee dubbiin keessan daangallee addu. Masii galee laakiin namni jajjabaadhees qabee jira namni. Lakka dubbiin gaddeemuun laalaa deema. Dhaamsi kun bara kam dhaamama? Nabi hijiraa bahanii bara 10 biyya samirraa lallabama. Biyya Makkaa raaree Arafarraa lallabama. Jabaataa jirta waa hamaa. Masii galee dhaamsa gaafa saniitu har'a fakkaata. Masii galee afraffaa wanni nabiin guyyaa san kaasan waa'ee dubartii. Wastawsuu bin nisaa'i khayraa jedha. Shuf qadiyyaan waa'een dubartiidha. Ammuma har'a maalitti magaalaan tun oolte yoo jedhan waa'uma dubartiitti oolte. Masii galee qadiyyaa waa'ee gadaa tokkollee moofo. Mirga dubartii, mirga dubartii, mirga dubartii, mirga dubartii. Dachii rabbii mirga ba mirga taate. Namni nuti illee hin wakkalatin, namni nuti illee bakka isan buufatin, dubartiin teenya illee bakka isan buufannee beeku. Nu dubbadhu namni jeen illee hin jiru beeku. Kaabbarra beeku budaadhaa wujanii beeke gaafa garii. Tuutti nuti illee hin wakkalanin akkanuma lafaa kaatee. Dubartii janii dubartuma teenya mana jirtu wal nu shakkisiisan. Namni duraan nagaan taa'ullee saboo nuutuun beekin malee sa'idaa waa dubbiin laaftuudhaa miti waan jiru shakkii beera keessa fidan. Miskiina ammasii galaa. Wal shakkisiisanii beeku. Wal shakkisiisa. Waa'ee kana gaafa nabi amata 1440 dura waan kana haasu. Mee maal si fakkaatan? Mee laali mee islaamummaan hangam takka gadi qilee akka ta'an. Waan gadaa nuti har'a keessa jirru ittiin qoramaa jiru. Wanni amma haasuun kun hundi waan nuti amma itti qoramuu jiru. Waa'ee dubartii kaasan. Alaa wastawsuu bin nisaa'i khayraa. فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. كنجان للبن لبسا قد أني بيك لبسي لا بيك دريسان كيس الأبتني نمكما إبتوكو في أفر تمرة للبن صحابة حجي خقود. واستوصوا بالنساء خيرا حدرا دبرتيف غاري الأماجا دبرتي جبيسا جا قدانكم مالي أما قدانكم عربني خوني قدا دبرتين كيستي ميد أم تراي دبرتين ميد أما بلا دبرتي جرتو أولا وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت ماذا قال قدا دبري جرتون اتي أولا قدا سان كيس أسلو في نمدة التاوخون خنو ما نسان درة هايدا قيفتو خنو خدبرا درو أول خيسان دبا مبين انت لو في عربني وان اتي مكرمي وان هواسني برول لينين كم قداسا انت لدبرا جرتو أولا سببا مال وقوغري خشية العارجة وقوغري مو خشية الفاقعة مسكين ما صداجة ديرتي تنسلا حلتو شنينو هدو ميسيت دينا ديبفتي غوسا ايتي دبري خوني مو دينا ديبسو قرآن على جاني على هرسيفتي غوسا برو هرسيفتي مالي غوسا اسي هرتي كمان غوتو توني أولا مو قبدي جاني أولا مسكين نسي قال جرتو بل أدودو تلي ويا جرتو وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت مالف انتل مال بليستي أوالم تجرتو هو جان
namtichi awwaaleef deemti beeki dubbiin namti intalti waqasamaan jirtu beek dubbiin namtichi awwaaleef deemti gadaa kana keessatti waa'ee dubartii labsan gadaa dubartiin akka meeshatti gurgurama gadaa kana beekuu yoo feetan isin barattoota mi yookiin nama baratu miisin barattoonni kummee gadaa achi deebi'aa odoo islaamummaan hin dhufin dura gadaa ummata hindii gadaa ummata chaayinaa gadaa ummata giriik gadaa kana keessa dubartiin akkam turtee qaraame waan sun hoggasan waan islaamummaa beekuu dandeessa gadaa arabaa keessa maal turte dubartiin odoo islaamummaa hin dhufin dura hundi saakita bakka qara'an irra jira hundi keessan barachuu beekuu dandeessa waan kana maal fakkaata waa'een dubartii gadaa islaamummaan hin dhufin dura araba keessatti maal fakkaata ummata dur jiru gaafa san ummata hindii keessatti maal fakkaata ummata giriik keessatti maal fakkaata ummata dur jiru kana chaayinaa keessatti maal fakkaata mee deemaa dubbisaa hoggasan islaamummaan dubartii akkamiin laaltee gatii kaa'uu dandeessa dubartii akka beeylada gurguramu namtichaaf ni baqqaa jaartii isaa gurguruu gadaa kanaa dabree beek gadaa warra hindii tuuta takkaa ture yoo jaarsi du'e jaartiin wajji awwaalamuu qabu isin hin duune beek isaa du'e malee wamin haqqi zawj haqa inni qaburraa jaartiin isaa wajji awwaalamuu qabu gadaa kana hundaa ture beek gadaan Awurooppaa gaafa duraa Awurooppaa ammaa tanaami sawraa Faransaa dura warri dhihaa kun ammas nu cinqe kun amma dubartii gurra nu cinqe gurra nu duuche kun gaafa san dubartiin akkam turte gadaa isaanii dubartii Awurooppaa kan sawraa Faransaa dura dubartiin akkam turte laali kanaawu dubbisi waanuma amata 500 dabrin tuqqum tokko nu dhaabee beek dubbisii laali islaamummaan gadaa kana keessa dhufee haqa dubartiidha dubartiin intala akka ta'an dhiira guddisurra isii guddisuun irra akka sawaaba qabu man caala jaariyatayn nami dubra lamarratti ifaaji naafi inni jannata keessatti akkana jedhe kunna lahu sitran min annaar kunna lahu hijaaban ibiddarraa dahoo isaa taati jedhe nabi sallallahu alaihi wasallam abbaa dubraatu irra kabajame abbaa dhiirarra masii galee quraanni hoggaa dubbatu yahabu liman yashaa'u inaathan ويهب لمن يشاء الذكور خمدرة دبت دبرة دبت أبا في ديف دبرة خنا أبا في ديف ديرة خنا أبا في ديف ولدت مخا أبا في دين دور كتاج شوف أنا ما علمه ده بودا مكرا مي غويا إن علمه أرجع رب ساعات يهب لمن يشاء إناثا درجة إمو درجة ديرة دبت مو دبرة دبت تكما إسلام ما دبرا في إيرجت إيبا بكتنا بوتين كم دبري مرجع نمني أبو أكا كم مرجع دالمايا أرامي دالمايا راهم بس دبرا أرابا كفامي بيجي تيجي ما باديان ميراث بافتو أبون ما مثلا بخسني دتيز إن يقوم سو بربادن أنا قوم سو فيها مو إن يقوم سو فيه ميراث باف نجئ أبان ويرو ديرك أفاهيره دبرا خاكين تكاغرتير نمني توكو تنكنني نمني توكو وما سنتو كقلته نخيسس جرابه وما سني نخيسس جر دبري خوني برو إدو تنا جار سبيروم نمنا أمبا اتفيدا جاني حرام الرابون أما ميلخان مسيقله دالمايا غداسان إسين أكسيت أبدسان عربا خيت أكسومات أبدي بيه دالمايا سنبكت دي بسرب يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين دوبرتين أكا قودا قبضو خاي دوبرتين هوري هوراتو أكدن دي هوري هوراتو أكدن دي مهري في قبطو أكدن دي هوري اللي هورو أكدن دي نقدو اللي أكدن دي خنو اللي أكدن دي روركتو اللي أكدن دي هذا كبينيا تو شرشاري ديرلوان شرشاري بيتيني مسكينة خديجة نقادة ترتيبه يارتي النبي خينيا صلى الله عليه وسلم نبي نو سببان اتولد نفن هوريسي نقادة شير وانجان ترفقارا جانين أفان جراني بيتا بي نقادة ودو نقادة ولد نفني بيه إسانو شرشاري تو
horii horachuu akka dandeessu, kennuu akka dandeessu horii fi dhorkatullee akka dandeessu, heeruma sariyaa eeggattee horii horuu akka dandeessu shari'aan karaa goora. Eessatti dhiibdeme? Tuun obboleettii teenya, tuun haadha teenya, tuun jaartii teenya, tuun aayyoo guddoo teenya, tuun adaadaa teenya, tuun haboo teenya, tamita nuti dhiibneme. Maa ustaad? Mee tanuma nuti miinee dhiibnee uu fidaan jeeba. Maal akkamitti dhiibna nuti? Warri ufii adaadaan qabne ka haboon qabne ka akkoon qabne ka usee walirraa horu yoo fedhan wal haa miidhuu malee nuti akkamitti miidhuu dandeenya nuti? Akkamitti habooteen miita? Adaadaa miita? Aayyoo guddoo miita? Akkoo? Miskiina walaa masii galee. Eessa miidhaan fidanii nu maxxansan san eessatti miinee eessatti fidanii nu maxxansan? Moo isin ni dhageenye waan nama waan dhageenyetti haasawaa jira. Eessa fidamee dubartii miitan jedhanii nu maxxansanii jedhu akkami haadha miidha namni? Akkami jaartii miidha? Dhuga nam tokko jaartii irratti kadhiibbaa godhuu ture sanumaa wallee maqaa nu balleessisan. Masii galee sunillee nama sirraa yoo dirqitu. Masii galee citaa funyaan si kaayanii sirreessa yoo tolaan diidde. Citaa funyaan jira. Masii galee. Ani maal lanak yoo tiyyatana diid. Waa'ee dubartii khaasan nabi guyyaa kana sallallahu alaihi wasallam. Gadaasan alaa wastawsuu binnis amaanaa nabi dhaamsa nabiitii beeku sallallahu alaihi wasallam. Dubartii jabeessaa. Khayrii dhaamaaf jedha. Khayrii walii dhaamaa jedha waa'ee dubartii keessatti khayrii walii dhaamaa jedhanii nabi barsan. Meeqaffarra jiru? Namni gariin qalbiin qabu azaana ala azaana mu dhaggeeffataa beeku. Kanaa bar kanu dhinkee bar. Azaana alaa ba'uusan dhaggeeffata gariin. Kasii beeku. Shanaffaan innama almu'minuuna ikhwaa jedha. Mu'mintoonni obboleeyyanii jedha. Almu'minu almuslimu akhul muslim. Innama almu'minuuna ikhwaa. Kana gadhaaban nabii guyyaa san. Gadaa namni gosaan bulu. Gadaa namni gosaan jiraatu. Gadaa kanaatu dabre islaamummaa tana dura. Mattaawaqaan kee baazabooraan qabu namni gosa qaba. Aboo eenyu gostam gosa baluut kalaal. Baazaboora sin feesu. Gosa sanii jecha kabajamu. Gosa sanii jecha gargaaramu. Gosa sanii jecha sodaatamtallee mas. Sodaatamu. Baazaboora sin feesu. Waraqaa eenyummaa sin feesu. Gosuma himatu. Gadaa sanii turee beeku. Gadaa kana namni gosaan jiraatu. Wal gargaaruun gosaanii, wajji jireenyi gosaanii, wanni hundi gosaanii. Gosarra dhaabamte kana nabiin sallallahu alaihi wasallam aduu har'aa booda innamal mu'minuuna ikhwaa jedhaniin. Namni islaamummaadhaan wal gargaaruu qabu. Islaamummaa wal awwaaluu qabu. Islaamummaa wal bira dhaabbatuu qaba. Waan jiru labsan nabi guyyaa kana sallallahu alaihi wasallam. Waa'een gosummaa, waa'een garee, waa'een adda addaa maqaa adda addaa har'a booda dhaabbatte jedhan. Tun gadaa jaahiliyyaati dabarte jedhan nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama sii galee tuuta maqaa tuuta takka, maqaa gosa takka, maqaa naannoo takkaatiin wal gargaaruun, wal fageessuun, wal miidhuun har'a dhaabbate. Aduun islaamummaa baatee shaaman gosaa dhaame guyyaa sana. Namni guyyaa adii kana amma dirqawatti shaamaa yoo ibsi maal jaan namni dirqawa? Yoo macaan kun kaleessuma fayyaa qaba. Yoom akkana ta'e ni maraatee jedhanii. Islaamummaan aduudhaa beeku. Aduu yoggaa baatee shaaman gosaa sun ni hafeetu. Ufiin namnillee hin dhaamsinee beeku. Shaaman guyyaa ni ifaa. Ni ifaa hin jee guyyaa. Faanusaan guyyaa ni ifaa. Hin ifu. Ufumaaf yuudin. Ifa aduu islaamummaa san turraan dhawee dhaamsa. Kana namni gariin amma haarawatti ifaa gosaa jala afuufa. Shaama. Gariin shaamaa san jala siquu deema shaamaa san jala. Mee shaaman nam meeqa ibsa? Nam meeqa ibsa shaaman? Agliin qabuwwan namni gariin beeka. Shaaman nam meeqaf ibsaa siin jee. Mana kana keessa amma shaamaa yoo asirra keenya. Nam meeqa fayyadame shaaman? So aduun jiru, odoo jiini jiru, shaamaa jalatti yaa'uu eegalle. Dhuga baana nabii ni beeka sallallahu alaihi wasallam. Tuuta wahiiti, gandaan, naannoo, gosaan akkasitti deebine. Namuu garaa keessa qabatee beeka. Haalumaa isaan mijaawin malee ol baasaa beeka.
رجاء خنا ونتبينه جولن بيرايات ألباسو خناتو نويبس جولن تسمي بوته جولن جولن سن جولتين المديرة خيات خلينا الأديرة توف مسكينة سانتو غوسا جي كده ميدو سمي بوين بكاسو وان صداتو أمنان مالنان جاني فتنان ألبافتي وان كراكبوس سنلين أما حالو ما يسرت سمالي ألباسو كيسني صداتا كذي بيت هدرا نتم باسنا هدرا ربي نسنكب نتول باسنا وان غراخ يستاقب نظام بشاير ردوبا برادور ردوبا ربي سنها قبليس نتم باسنا هدرا حاجران نجرو هنگا جرتن مجرانا نديسا نتول باسنا إنما المؤمنون إخوة النبي كنيو صلى الله عليه وسلم برنوتا خان أكا غاري قبان غرغار سدور نمني غوسا والغرغار هدانا نمني دور غوسا ولي هداتو إسلام ما في إيمانا أكتاتو قد النبي صلى الله عليه وسلم آية خنا جل صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بلال الحبشي سهيب الرومي ما تقول لي سلمان الفارسي آية خنا جلت أبوليين थे بلال حبشر رانا كيفي سلمان فارس إيران الرادو فيفي خروم الرادو فيفي خدتشي أداتي ولد لفي آية إسلام خنا جلت أبوليسته والغرغاري وججرات اسلام ما كسي نبي كنيو صلى الله عليه وسلم ويا خنا شنفان واي ابلو يما اسلام ما دام جهفان قران جبي فدا حديث جبي فدا تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا من بعدي ابدا كتاب الله وسنتي النبي صلى الله عليه وسلم دي مبدا مني به ويا خنا بودا باتي سدي مو اكن جراتن النبي صلى الله عليه وسلم حجي تنرا غلني guyyaa 90 qofa jiraatan fuula rabbii isaanii deemu. Dhaamsatee wanni kun jechuudha. Hadaraa quraana rabbii isinii dhaama jira. Hal oosan nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam janii sahabaa tokko gaafatan. Naam oosaa bi kitaabillaahi jedhe. Nabiin duniyaa tanarra wayita deema waa dhaammatanii janiin. Kitaaba rabbii dhaammate. Quraana dhaammatan nabii sallallahu alayhi wa sallam. Eenyutu ummata kanatti arra warri dhaamsisuun laajtisu gadaatan eenyu anaa fi siidha. غنانوتي ابي بكر مؤولا غنا فول ربي ديمي حمزه فول ربي ديمي شهداء فول ربي ديمي اسان بقف يا حمزه خينياس ديبي ادبين جبات اكثينا اما كم غونه من دي ني ديبي انا مدبر مالك استاذ ان يقبا دامس خنرا نمني ارني جرجي دامس خنا دلغو قب قچيل فما اسان نو خنن كانت نمني ار دلغو قب نافيسي yoo wanni kun lakkii haa baduu jenne nama dhaamsa abbaatu nyaate namni dhaamsa abbaa nyaatee hawaasa keenya keessatti maqaan qabu beeke dhaamsa nabi Muhammad nyaanne jechuu sallallahu alaihi wasallam dhaamsa saniin nu bira bade jechuu quraana jabeeffadhaa hadaraa quraana isinii dhaama waa yoo isa qabattan hin jallenen isinii dhaama quraana rabbiiti fi hadiisa kiyya jan nabi sallallahu alaihi wasallam kanatti harka maradha kana jabeessa gadaa dubbiin jabaataa deemu إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور وان يا أخي سأل تادم مكا أدات هذا الرافقات سنة يترك مرد قدام فرمان القرآن في حديثة قدام من تجي الرخات قدام اللبين أدات الدمات نمني ولا اللبس الدمات غدان علماء قبنه علماء قرآن في حديث الرت نتيس قبنه الكين الرجني نغدا خنا وان بتا في مرغا ايو غرخنو يرود دم نغدا خنا نبي عليه الصلاه والسلام خير نتي اما قمنو تن خيسه بورو وهين دفتي جه حذيفانتو يا رغما ربي غدا بريدا جرسي وجيني غدا بريدا خنا بودا شري وهي وين تدفتنان اين دفتي جنين النبي صلى الله عليه وسلم اوفي بودا مالي ونسون جنات دعاة على ابواب جهنم جاء النبي صلى الله عليه وسلم توتا جهنم انما اخير جهنم انما يام كسيبير كذي غري توتا هم من بني جلدتنا جنين ورنمنهمة جاء النبي صلى الله عليه وسلم ورحار وسمي بويمي خغودان سني في دنيمي ورمنهمة خنوما خران بهما خنوما اسلام ما همتو
دعاة على أبواب جهنم جنة صلى الله عليه وسلم حواسني بالآن علماء سن كيس جروج غدا حديثا في قرآن الرتج إنينة حكا غدا خنان جرو فرماني غدا خنا خيسا نغيان بهودا قرآن في حديثا قبطو قوفا دوام نسيقالي ولا اللبو بدائي خبرقائي خبتائي قرر لكيسو لبو كتاب خانو دام النبي صلى الله عليه وسلم قرآن في نودام واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا جميعا تربفا والكتما نما دبت النبي صلى الله عليه وسلم غدان سن غدان من غوسا رمضان غوسا تيكو غوسا جدو غليتي غوسا غدو اكن رمضان نمني متي غلي غداسا غوسا لافتو جراوتا نمني همتو نساب غتين تكن كايمني بيدين زنا خيسن جرو gosti namni irraan fuune tatti neerumse nan jirti nagarreesi manguddoo beeka ijoolleen tun waan beeku warra mara mana adiiti ijoolleen unoolaal ani amma maqaasanii yaamuu sodaadhe namni akkasitti namni ju'uu yoo jiraate an akka qalbiin ittiin cabne maqaasan yaamuu sodaadhe malee tokko beekaa deema nutuu warra mannee hawaasa keessuuta takkaa jirta ganti xarafa qabee أكنمت نمجرات أفوشون ما نما قدان مشي الحالة وانجا مسيقى ليه هذه جرارين قدا خنا عربا خيسة تور نمني قوسان رمدما قوسان كبجما رمدي في خبجانث قوسان كنم خنرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ما والكتا جانين وياسر لبسني بيت علمنا ما كلهم من آدم وآدم من تراب لا فضل لعربي على عجمي ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم قد أسن قال للبو جيشون والله فامي بير حال الدر قبل جاهلية قصا والرمدن قصان الفني خدم قصان الفني راب سمسون تابت جاني علمنا ما هند علمان آدم جان آدم كبييتي جان وآدم من تراب مزيق لي عربني أجامين چالو أدين قراچين چالو قراچي أدين چالو علمنا ما أكفيتا دقويدو مشطاتي جان والكيتا جان نبي دلنا والكتما لابسان قياخ والكتما إلى أرعى دنيان سبتشي سودة لبت مقالا قرقودو نوتي ديمقراسي نوللبن isin wal meetanii Afrikaan gurraachi kun walin miidhinaan jedhan isaan ammoo karaa gubbatti hudhanii nama gurraacha ajjeesan karaa gubbatti hin agarree sababaan maali gurraacha waan ta'eef ilaa aduu ar'atti namni khalloo gurraacha nama khalloo adiitiin madaalliin qabu ilaa aduu ar'atti gubbarra dibaniituma gadhoysanii jaarsi amma dhufe kun hunoo والكاسو جراو مدرين دي ما قالوا جين بدع سيين ما سيقال لك مسكين ما سيقال إلى أدوار العنصرية وين ما سيقال لك نبي صلى الله عليه وسلم قياسا ورى قوسان آدك قوسان أفقادو عرباسا كيس الأبتني لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم نمني ختيم مدالمو صدى ربي واني اتي ولين شالا صدى ربي قوسا في قوسيون نمني ولين شالو جان النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرى الدنيا إراق القلاو ذات نبديوان سن إلى أما نسنتها سو نما خلون ساتي في مين أموت جرو قوغا ساتي جي أما نسنتها سو قيال اللبا مسلالي مي قيال راخنا لا للبا النبي صلى الله عليه وسلم كلمة قبابدو تناني ألغى الإسلام كل الطبقات فلا طبقية سيقليم ولا عبرة بالجنس واللون بفا في كلمة في لقودان نمني ولين قالوا جن النبي صلى الله عليه وسلم بدي قالي هوجي نمني والجالة مالي خل غوغا في غوسا في لقودان نمني ولين قالوا جن النبي صلى الله عليه وسلم ميكافا torbaffaa jahaffaa yoo maal quraana waati immoo jabaadhaa kam si qofa immoo namni hundi akkasuma mii miskiina amasi galee
Torbaffaan meeqa callatu waan garoo gadi deemtellee irra deebiitu. Qabxii tana qabii qorannoo godhi. Akkanaan siin jee kana qofaanu. Fuudhii galii dubbisi. Bakka feete googil seeni, intarneeta keessa seeni, katabi, barree, qaceelloo dubbisi. Kitaaba hammana ga'u katabda ati. An akkasii wanni si himaa jiru malee fixeetiimi. Dubbisa ammarraa galaadha. Ka gaarii dubbisa. Masii galee dhaamsa kana nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam dhaammatanii bu'ura kana lafa kaayan jaarraa 15 dura nabiin jecha kana lallaban sallallahu alayhi wasallam. Gadaa san aalama kana keessa nizaamni tartiibni seerri tokko hin jiru. Hawaan akkanaa dubbata. Walqixxummaa ilma namaa, mirga ilma namaa dhiyuma tan dhufanii gurraan nu wareersanii akka nama nu raabsuu tokko nuuf fakkaatanii hangafa doofi qoxisuu karra dhaala jee beekta afaan Oromoo ni beektan. Hangafa doofi qoxisuu karra dhaala jee. Sila karra warraa sila eenyututti abba hangafa sila. Hogga hangafni doofaa ta'e yoo qoxisuu karra dhaala jee. Nuti doofaa taanaan jarri nu dhaaltee nu qaraasisuu seena. Masii galee walqixxummaa mirga namaa walqixxummaa gurri nu duude oduu gurri nu duudeen siin jee. Mirga namaa oduu jee. Mirga eenyu? Mirga nama adii moo? Masii galee mirga arabaati moo mirga nama adii? Waraqarra ni jira lafarra hin jiru. Nuti immoo gurraan nu wareersan. Namni dalagu hin jiruufu. Gadaa nabiin lallabe ilaale sallallahu alaihi wasallam. Jaarraa 15 dura nabiin waan kan lallaban sallallahu alaihi wasallam. Ilmi namaa hundi walqixa akka jiru.